oštro odbacujemo optužbe od strane vladajuće stranke i njima bliskih medija da 4 parlamentarne stranke rade na razbijanju države, ustava i stvaranju haosa. To uopšte nije tačno, jer mi se upravo borimo za očuvanje ustava. Njegovo kršenje upravo može dovesti do haosa. Potpisivanje francusko-nemačkog sporazuma će omogućiti vladajuća stranka će omogućiti da se stvori jedna velika Albanija. I to će biti dobrovoljno odricanje od naše teritorije. Takođe se oštro protivimo uvođenju sankcija Rusiji, jer to bi nas uvelo u NATO pakt. Mi bismo odmah postali neprijatelji Rusije. Zna se da Rusija čuva naš ustavni poredak faktički u Ujedinjenim nacijama i uopšte ova vlast vodi, ako uradi i potpiše ovaj sporazum, ona vodi antidržavnu i antiustavnu politiku. Otvorili ste 2 pitanja u kojima ćemo svakako razgovarati još o toku intervjua. Ovo sam htjela u načelu zato što strahovita ide jedna propaganda protiv državotvorne opozicije.